Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Haka kat kendai tri unai wing ara tar posan. Haka posh po wajimen step. Pulit kelayo phone no Rangbah shnong. Joga shnong kuliang. Belalap ya kuwi ka Metïap usin rang Briew klik kuliang. Pamlum kabahap haka shnong kuliang. Hadim belayo jingtip ya kani. Kipulit kilalit syagani ka joka bentok kit. Berkisyam baka Metïap kedan haka wika Khlaw kebadan Harud Surok. National Highway 6 haklik kuliang Pamlum hakuliang. Kumta hadim la pendap ikijiran kambaro la penkit ika Metïap syakli riat civil hospital benle ke postmortem. Bahading gani ika Metïap labu haga jaka bu Metïap haga ni ke hospital. Kakirwat du Superintendent of Police jong East Genti Hills ula pentip bahadu mentah om pala bani tho kadeka Metïap jong no Henry ula batai bakarta kadeka ba arfun rus nam AA karenyang sispa under post centimeter bapambatlun lingkot rong saw bat ladadan be itho yo nu Briew kin sngo bhaban pentip syaki pulit da phone how nu number kendai pra Henry R not Henry pra Pidan dukan marbam, ndai. Compare la ka barid, ka pidi Harud Surok ni ka bahe, kum ki restaurant, bat ki way, ni pishat roti, shat kiek, bat ki way, na ka benta ka koi ka kya, jong ki pat ba, nong bam nong di. Bat ba pinyo ka jing shania, naki, pidan kam bandon de ka license, ka papaka, ka bala itho da ka an, kata, ka Food Safety and Standards Act, arajar Henry, link back a section, lai puwe, iwe. Kamde ka ba bapinyo ka license, pila ba na apply ko online, link ba ko website, foscas.fssai.gov.in, da ka ba pihap pan upload ru, ikikot kisla ba dan kam, kat kum ka judging kam, jong pi. Pila ru banyak kendo, iki designated officers lani food safety officers, kibadan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district kibadan hamigalaya, lat no tang is kasi hers. Pila ban let bed syak office terekam jongki ka commissionerate of food safety kibadan halowa lachumya. Nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi, daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakirshan, daga Food Safety and Standards Authority of India.